Asikubingelele sikwamukele channel sicela ngiqinisele ucindezela ku subscribe button. Ozibiza ngokuthi ke umholi weqembu le umkhonto wesizwe phathi umnumzane Jabulani Khumalo usekhipha istatimende esishoyo ukuthi ke wonke amalungu omkhonto wesizwe aholwa nguye naye uqobo bazoba bekhona lapha ngehlase kuvulwa iPhalamende ngoLwesihlanu kulolo leli viki lapho kuzobe khona kufundiswa khona wonke amalungu ePhalamende. Umnumzane Jabulani Khumalo istatimende nasibekile ubinde wacacisa udaba lokuthi-ke angeke asakumele ukuthi umnumzane Jacob Zuma aqhubeke nokuhlukumeza aphinde futhi anga-undermine iPhalamende laseNingizimu Afrika. Umnumzane Jabulani Khumalo eqhubeka ebeka esitatimendeni ubese kubeka ukuthi-ke wonke amalungu omkhonto wesizwe phathi aholwa nguye azobe khona laphana-ke ePhalamende futhi uzowafungiswa bese ufuyasho futhi ukuthi-ke lento ukuthi-ke kuthiwe kuzophazamisa ukusebenza kwePhalamende ukuthi amalungu omkhonto wesizwe angu-58 angabi khona into engeke ize iyenzeke.